Muraho neza nshuti zanjye, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ukuntu wakura cyangwa se wadawunodinga video kuri TikTok ikaza ari original nta logo ya TikTok ihari. Hari ukuntu dukura amavideo kuri TikTok akaza ariho izina ry'uwayipostinze, maze natwe tukazipostinga ugasanga bigaragara nabi. Mbere y'uko dutangira, kora kuri ako kamenyetso gatukura ko guteranya, nurangiza ukore like unasharinge ku bandi iyi video. Twatangiye rero. Iyo tugiye kudawunodinga video kuri TikTok, murabizi twese tuba turi hano kuri home. Nta kuntu ubona kano ka video nk'aka ukabona ni keza ugashaka kugapostinga, ariko hakaza hariho nyiri kugapostinga. Nta kundi tubigenza rero, uzaza hano kuri share, aka kamenyetso ka share ugakoreho, numara kugakoraho uze hano hepfo hari aho bakwereka share to, bakwereka abantu bari gusharingaho. Aba ngaba urabirengagiza umanuka hano hasi hari reposte, copy link, telegram, sms, email, utambike uze hano kuri X, Facebook, utuze hano handitse more ku tudomo dutatu, utegereze. Numara gutegereza urabona ibyo bahise baguha. Nta kindi urakora, uraza hano hejuru handitse copy uhakore, nurangiza pakinge uve kuri TikTok. Numara kuva kuri TikTok uraza hano kuri Google Chrome, nugera kuri Google Chrome uraza hano wandika usacinga ibyo ugiye usacinga runaka, wandike ijambo Snaptik, kuri enter usacinge utegereze. Urabona urahita bakwereka biterwa n'ururimi uri bukoresheho. Hano handitse telecharge video TikTok, aha niho ndi bujye, utegereze. Urabona birasaba kwereka ahantu uri bwandike umunsi wo guhana kudawunodinga. Nta kindi ndakora, ndaza nkande hano ho kwandika, nkore paste ya link na copy ijyemo, ndangiza nje hano kuri download ntegereze. Urabona hano bampaye utuntu twinshi two guhitamo, download HD n'iki n'iki. Ngiye ndakoresha download gusa, ntegereze. Nyuma gutegereza urabona ko ihise yidawunilodinga, irimo kwidawunilodinga. Ntegereze ndebe ko irangira. Aha ngaha rwose iyi video iraza ari original. Iriya logo ya TikTok ntabwo iri buzeho, wayipostinze nta nubwo wapfa kubimenya. Nanjye nshaka nahita nyipostinga, nta nubwo wamenya rwose ko nayikuye kuri TikTok, usibye wowe mbibwiye gusa. Turategereza ibanze irangire, ariko n'ubundi dushaka aha ngaha twaba tuhavuye rwose, kuko urabona ko hejuru karimo kagira gute, karimo kadawunodinga nta kibazo. Dutegereze nirangiza kudawunodinga turajya kugakina. Hari bipe biriya bintu byo kudawunodinga, wikuye hehe, bagahita bagucishamo ijisho ko wakadawunodinze kuri TikTok, ugasanga niba wakadawunodinze kuri njyewe mu gihe uri kugakina hajemo @Anselme 755, aha ugahita ukaba wivuyemo. Ubu buryo bwose buragufasha, buzajya bugufasha cyane.
gusa ni ukwihangana phone yanjye iri kugenda gake gake ariko ntabirenze. Ibyo ni ibiki mbonye? Batangiye kumpa amamenyesha ko zitobotse. Ndagusaba gukora like, gukora kuri ako kamenyetso ko guteranya, no gusharinga iyi video, ukayisharinga bagenzi bawe nabo bakayibona, bakabasha kujya bakoresha ubu buryo bwose, nabo bwabafasha. Ubwo urabona ko irangiye, kandi noneho nje gukina video, kuri video ndebe ko kahageze. Video, Snaptic, ngaka rwose urabona ko gahari neza, ya rugo ntayo wabonaho. Ubu none ushaka nawe wahita ugira ute, wahita ugapostinga ntari, urabona ko karangiye, ya rugo ntayiriho. Murakoze cyane, mukomeze mugire amahoro y'Imana Nyagasani.